Zdravo na site. Dobrodošli u moj kanal video. Kao što gledate po naslovu danas ovo video reagiram na diss track, odnosno neko mi napravio diss track, znači bukvalno. Znači lijepo mi je jedan mjesec kako što snimam na YouTube i neko mi napravio diss track. Sad ću vidim. Znači, diss track Malaki King, iako je ovaj Makedonec, on peje na srpski, na bosanski, ne znam da li je bosanac, ali se gleda kao Makedonec, peje na srpski, ne srbin. Valjda tako mu se rimite, ne može da ne rimi naši, pošto je glup. Ne, znači ne slušam svoje maltedika, majka napravim reakcija, pošto bukvalno dobro nemam stavljeno video na YouTube, to je zašto nemam vremena ko da uploadiram, sad kad da poredam, ne sam pisao 4 videa, 7, 6 i 5, 6, ovo ćemo go snimam, odmah ga uploadiram, negdje iskoču nekaj 9, porano možda, poslije to snimam drugo, stavim nekaj 12, 1, drugo snimam 3, to može 4-5 videa, ne sad ga stavim, koje su isto tamo ovo vreme što nisam snimal videa. Tako da je ne dodeko mnogo, znači, kaj znamo vam, znači mi idemo vanka, Vukster X13 i ti idete na pesna, distrekov i dislike. Nema sad da se frlim na to kako je slika distrek, pa da vidimo da li je neko sranje ili dobar. Znam da kad nema spot, to je glupo. Samo je cute. Distrek Lucky King. Lucky King, kana sranje bre, idi kućinu skutat, nije to distrek, ne mogu listo prat nego što čitali, rekao sam da radite kao bar napravi pokvalitetan distrek, nubo je. Ono je sve reciklirano, a ja nosim samo najpoštiklirano. Klipima kendište i pravište klub. I misliš moj prijevod išao za lud. Kad to dostavljamo meni da se obradiš jer odgovor nećeš dobiti jer ja odišu te slamiti. Kanal mi sada tu je propao kao zardjela karta. Kako rime bacam ja, to je u dišu moja stvar. Jer se sad nije blan, neko je car, a neko makraj. Gotov si sad, kada ovu pesmu čuje dranu, piški ćeš se od blana. Kako te nije samota tvoj kanala, smrdi ti iz usta, idi kod bara. Kako ti nije sramota smrti iz usta. Ovo je cringe distrek. No je cringe. Može ja sam cringe-u. Amo distrek je po cringe. To cringe. To smrdi što imaš nešto protiv, niko od nas neće da te gloti, možda subar nema mnogo, ali kad čuješ moj flow, napravi ti show. Nisi shvatio tada, nisi shvatio ni tad, nećeš ni sad. Spalit ću te vrat. Hej, Lucky, kako ti je sad? Sad svi na njega purajte strike, purajte strike. Lucky, već si propao. Au, bale, već si propao mi vika dečkovo, da li ima 7 godina, nemoj brat. Znači 150 lajka i pravam distrek. 150 lajka. Ja ovo furam na njih noću, nećeš da se pališ, ja hoću. Hej, čuj ovaj dis, dok ga slušaš na me reći mi pis. Sad sam već ljud koris, sa YouTube-a, mali pali, kad letit ćeš u Afriku na safari. Nemoj da misliš da si cool, ja ću ti reći ti si lud. Lucky, pre nego što propadneš, znajmo kanal ugradi gori kod ek zapalio Jovan Jovanović zmaj. Nema da se hajpuješ, tvoji subovi su laž, a ti si ambalaž. Na godina će poklanjam ti dis, dok slušaš nama reći mi pis. Drama se kuva, žrati ako smiješ, ja ću reći samo jedno, reš. Samo jedno, reš. Oj, jo. Oj, dečko. Je malo umen, brat. Distrekov za kur nego ubiva. Znači mi zamolo, znači na pesma tavakan, od mu je Vukster X13, znači direktno na njegov kanal, ovako direkt, i ko može nešto koliko vide, ne znam ima. Sve subscribe. Dislike. Znači, dečko to na mene mi napravio distrek, znači slušao tavakan. Сега сме 24. Чека, не знам дали има 31, а 30 не. До 31. Ако стигнеме, или ако нема 30 ден, до први, да речеме, до први. Ако стигнеме на ова видео, ще го постирам сега моментов, сега за 50 000 постираме. Ако стигнеме до 150 лайка,
за една недела, тоа ти 7-8 дена. Правам дистрек на него, па ќе видиме неговата реакција и после, ако има некој бунење, некоја драма, управам и ен трек. Значи, ако има видео 150 лајка, значи, буквално правам дистрек на дечко. Значи, со спот, со флоу, со све. Добар дистрек, колку што можам ќе го направам. Така да, 150 лајка и правам дистрек. Peace out. Што е ова?